MC wa ward ya Kibiritia na ithukirite gavana Kawira Mwangaza na kuga ati kumenya ngugi yawe ta gavana. Akiaria kansene mwentere cha ward Jacob Mwirigi uria nowe mukaririgite kiri kamiti ya kigina bungene kaunti ya Meru ugite gavana ajukire ngugi iria cionthe ciabatere kwithirwo ikiritwa ni MCAs. Ni araugite gavana u na aregete kubathikira buru na ko bageta na mbere na rware rwa kumurita gitene akiwa gutibyo biumbikia kurungamia itagare riri. Mawira Kirigia na Ntitoije. Ni kanisa ya Catholic ya Kamara interese machaka wandi na Kibiritia gisona keburi na ala MC wa Kibiritia jawe Jacob Mwirigi na urane we mukarigite wa kamiti ya kigina kire mbunge ya kaunti ya Meru aikirite gavana Kawira Mwangaza na kuwa Mwankira na ndia tamenya ngogisi yawe gikatiba jonto ayukite ngogisi onde Mwanka MCs barigisana ni mbio yongo bathurirwe kugita Mwanke mirandi ya weti na mbere yare maburu kwambiria mbere kandombe orekeri no ntu kuma bogo tuthura utengo gitumbite kurita kuyo borona nturene cienu kwengo gibora igwe riti county inkoromba orekeri yakwa ende nkabwira na Mwirigi atira itango ngavana atumira mbecha ngare 20 muntu mustare cienyo makuta jangana ne antu bangana baandiki kengare winyinge ou kuma security kuma bao banda mane musafara jweyete kwejera na MCA ale aliko na MCA ale aja na wonda administrator ale aja ito batu turenda mubango na kireo kuigwa MCA bakirira bonde kutokwenda mbecha na kinyanga banateka kwembecha na cio mbecha ira ciethero irio imbecha cia thirikari ya county tichianga bana no tichia na cio kithomba imirandi tukurukaia thirikari karea na mantu yayetite na mbere ndene Meru ija kurigaria muno ndene Kenya twina 47 governors na nyande tuma itwaina gavana wairi itwaina Kiraito na mbere ndera tutaina munya ende gavana ora twinwa thaiji aliuga bwe kareni kando bwinthe uni nditengugi kwa abua MCA Mwirigi aruga jonto bariti na gavana na buru na aremi kubathikira na kubagira gitumi buru cha MCAs bate na bonge bwa kugita ende no kumweberia gitene buru akiwa Jumatano ya kiumia giki mbunge ya kaunti ya Meru ne kuringa kura ya kweberia gavana gitene na wakamiringa ari ombere buru na moroto ja kwanya Mwangaza batu no tuchiometie twarema thaiji twina motion twakuga gavana wetu ona mbeba ebereo nonto tukolema kugwatanira gwe boriuga atia antu betu ibangana bakuga nane karibu kila mtu na nderojo menyote omba gutweka njogu ekirethia uteomba gutweka njogu ekirethia mukuru ngavana gutweke akaruma Mwirigi uringeri kura ne antu na nderojo itwamberetie mutaratara jo kwania ngavana na tuliuga muntu onde ore okona kanya nete Meru County Assembly area weta andika maoni yaku kana oja ugia akanyua ore okona kanya okaithangikia muno nontu kwi baba ingi bageta ende okeja kwithoina kanya nthie uita maoni yaku ntukwe Jumatano nontu babu ibu mpandikite irio tukaringa kura burenda ndinga kura atia ndinga kura nkiuga atia nontu kura uye kethoro ere Kibiritia gavana ane ne miariera na yegwati mbaru ne bamwe bakari nteri ubara baugite tukwirira ikwa gavana kura nontu gavana wetu aere gavana ondwa bwa mbere atumba kumena MCA ora batu tuthurite twi antu ba Kibiritia abati omweshimu oja ora no twamuthurire na batu tukurigara mono ikwithirwa we gitaro nthe gavana indo ene ari herwaga na ma MCA ne ata muntu akarega MCA bonthe ethirwo MCA omwenwe ngekera murungu na akona MCA babange bonthe bathuri ne antu na babendete na babekirite ende wangugieka wirere anene ja bishop
igweta kuinira kireito akiuga anekeirwe kireito ntemenya thithia atia na jange ja maingi ja kwaga nthoni na bishop ati batere kwithia kanyua kwao gakiuma migambo e kwaga nthoni oni kuona kai wira kuri kinya atete no wakuga kabati tutikwerewa kabati imbi angaika waka imbi onte kumenya kabati imbi kawira na icokere na kinya ketha na kwenda kwithirwa bishop mwega ngiripotora weru wikendi kuma Machaka Kibiritia gicigoone kia Buri Mbita Mawira Kirigia.